korosiku 3 months to election. Mutaba gaina. 3 months to election. 3 months to election. Injenare korama wetangura. Muntu huyo anapigwa na bibi. Omwa emiaka 5. Huyu mtu anapigwa na bibi. Huyu mtu bure. Mudaba tetoteba. Omuntu huyo agotinda kuruma baka maroba. 2 months litochi korosi a coalition tukamaraka ko so ase timu yaitu ko bwatari kondo gateba muntu tayo musacha buna wetangula eserikali karosi kwa aya kogo ndebi charo abantu abose barisiko ngibakoriya serikali bakoriya intunga itore injozoro gainde nyakoni ngayare bono jaba koriya serikali ngiogo ntebere nduwe serikali chikoriya serikali. How possible is that? Gosema na mami togake ekia gatatu kogo ntebi ndigie igo ncharo ke koriya serikali mago charo nyerigie emiaka ebere kego ikemete nyetatu alias na charo kagochia baso yabona aso muntu yondirere ole Ruto abama batemwa yako boro minister ayegete gete Ruto na kia kondigiriria kera bana baso irenga kiyo. So ake sabu ebite nabere igo